A do të paguajmë më shumë për energjinë elektrike nga korriku? Ekspertët e energjisë në emisionin Biznes 21 thanë se presin një rritje çmimesh për qytetarët. Disa besojnë se do të jetë së paku 10 deri në 20%. Ata thonë se kjo tregohet nga parametrat reale dhe se me këtë çmim EMV nuk do të mbijetojë. Por ato theksojnë se ky është një vendim politik, jo ekonomik, kështu që do të varet nga se është e gatshme qeveria të subvencionojë. Би trebalo jedno 10-20% да порасне сигурно. Најмалку и тоа. Сега тука е прашањето колку е владата спремна државата да субвенционира. Треба да се очекува пазарно, ако се гледаат работите, цената да порасне. Значи, ако Елем ја продава сега за 60 евра, без 80, Елем нема да преживее. Финансиски не може да преживее. Цената на граѓаните зависи од работењето на ЕСМ. Бидејќи тие се единствениот понудувач на кај универзалниот снабдувач и колку се спремни тие да или да ја понудат својата цена, се разбира со поддршка на владата, бидејќи таа на крај таа што ќе треба да ги штити граѓаните, таква ќе биде цената за крајните потрошувачи. Sipas profesorit universitar Konstantin Dimitrov, që vitin e kaluar duhej që çmimi i EMV-s të jetë 70 euro për megawatt orë dhe jo 62 sa ja shet tani furnizuesit univerzal. Мислам дека таа цена ќе се зголеми и затоа веројатно со законот ќе се дефинира да се помогне на тие ранливи енергетска сиромаштија, а за другите дека малку ќе зголемат цената да споделат тој трошок. Очекувам, мислам, верувам дека треба да се зголеми, колку ќе се зголеми. Треба да биде да се види дека електростопанство со ова цена не може да преживее. Megjithatë thotë se ky vendim më shumë është politik se sa ekonomik. Asnjë qeverie nuk i konvenon të ketë rritje të çmimeve. Përndryshe, çmimi i ri për energjinë elektrike do të miratohet deri në fund të qershorit, ndërsa do të vlejë nga një korriku deri në fund të vitit.